tu le ngai thatu song te chibai le ve kule January ni ruk sang ni som ni panga ania tunlai khovel boina chanchin thar lang sar zualte hilo ngai thaliangu kum sang ni som ni le pali kan mang zota kumbul kantana kumkalta chunga thil thleng 10,000 tak tak clear kir taila Burma tual chung boina point kum thum le thlariat a ota khatia minong hlaian sarkar na pongla khan mi puite chuan tharum mangin an belet nga mai bik lova kongzo run puile norna pui tham tak tak kalpuin sipai du lo na an lan tir ta khania civil mi an thi nem ta ke mawangin ral thuam chelekin an belet veta ni mi pui sipai lam hian sairo kherle ka pup ti vel mangin bulan tana thenomram Thailand Laos Vietnam Cambodia le China rama tang tein ral thuam a han lut tak tak maya sipai lam khi lo tlom ta po ni se self style arm group tam turu lutuk tamai khi engtia chin fel tur nge ngai to zui fe atul to donani king zong khi mi mal thu nei na du lutuk ram mangai na nei si lo wanga lo thleng vekani Burma sipai an thina sa maya sarkarin zep tum sate ma se kum lo tharin Burma Independence Day January nili alo thlenga thil tam tak chu zep hlei thei ani le talawani kumkalta chungot khan Burma sipai Lieutenant General Major General Brigadier General le Full Colonel chin ngat po somnga pathum chu thile hliam le PDF te man sak antlinga sipai officer te naw jok le rank nei lo singkha le sangli an thia police le army atanga CDM alut singkha sangli jasari somruk anom bokani thizinga hian officer chin jathum som panga anthi telani liam za somni le pasari anom bok report ina tarlan jail danin sipai sarkar lama aturna saberju border guard force ho anni BGFB ka hian sangni somni pali chung ringot hiam singkhat sangli somkwale pathum anthia liam sang sari jathum somruk le pathum omin thile liam hi singni sangkhat jali somnga le paruk antlinga apum pui thu in Burma Armed Force Brigade som chu nuai chimi vek anni atiani NUG Defense Ministry na tarlan jail danin sangni somni pali chung hian Burmaram chunga sipai kem sang jasari somli le pakhat chu PDF lam hian an chu saka regional headquarter panni le divisional headquarter pakhat brigade headquarter kan tiang chi som pakhat baka battalion hmun pui somria le paruk helpol le PDF tangrual ten an chu sak bokani Burmaram ki state le region som palia thenania chungte chu township jathum somthum le district somsari le pathuma then som le annia township somnga pathum chu PDF thunhuaya aum fel towa township za somni pasari dang po PDF lam an chak to jok boka heng huam chunga hian mishing makta doi som pakua an chenga kumin hian in than pui buat sai an tumani ome ma semi pui makta doi som pakua vel chuan vote an thlak don lawani state thua chuan arkan le chin state an checha hle arakan hian khopui pathum an la fel lova abak chu an thunun fel towa chin state a hian kan hnung deuh khan mindat le kan palet khopui telak felania le falama hian claim an laoma hei po hi report chen khat chuan PDF kuta atluto ani antiani hakha hian Burma sipai online song het viawem ti sian ni lo ma se rei ta kan tang thei to chuan arinom lo arakan chin ka chin le current tan chuan independence chance du thu sam athleng chome kani tuna hian India Myanmar ram ri kal khan om zong po khir khiap zo ka ven le khwa khir anita me kani ri dil tlo har sata champhai bial tan cho lu phal chuti khati lo tiri lola Mizoram sarkar thuni lo Central Home Ministry lam thu chuak ani mela engkim afel thoi tura nga yangu khilam boruak ari druthar ri lok ani loring ve chin teu United States of America, Russian Federation, People Republic of China le Ukraine nikum November in thlankha kan la sharenganga Donald Trump chu nelu tuka thlantlin anita atling anisatlia lo Senate House Federal Supreme Court thlengin Republican lamin anthunun theidon ni in alangta mong kohur le patil ho ta ni ro tratlok tlok na tur dan khau pui pas dan tur ngai to in Donald Trump chu avir boy vel meka Trump masa adora lian ho mi hau sale media lian zo ho zong in anin tlon siaka an zui lui mai ti la sual tam lo khopang kan ma mai hian New Year code pakhat chuan athu boi pakhata siamna thu apuang don an tia
ma se eng ma tham ani arinom lo tun hai report then khatin tarlan danin Iran nuclear reactor te chu America hian noi chiat sakatum ni nan report a President Obama hun lai khan sum tam tak Iran nuclear song bolnan hian an lo petowa tuna bom dar sak an lo du le ta ni chuan arem shrial lo thla ngot ta veang khata in rem na an siama khan adik tak chi avshiat puilem lo maila uranium za somruk aya sang in kultur ani lo ti vel khania han soizaw lekila tunlai khovel mamo mai chu kol phetha hiani hemi siam nan hian tun ma khol tui hu khol steam engine ang chi an lamang na sa maya amei tu atan lungal thei an mang thin lungal thei awang towa amana to sia aya uranium an mang ta uranium hero sat ani chuan lungal thei ain alet mak ta duai ni le nuai sari ina chak jok hemi zia chu uranium fir thatak kg khatle lungal thei kg mak ta duai khale nuai sari ain thluk tok ti nani hetiang ani awang hian tunlai khovela kolpetha siamna meitu atan an mang sa maya Iran po hian kolpetha siamnan tia chuan lamin nuclear reactor nei anlo du ta chuta tak chuan Obama hun lai khan in remna anlo siam pui to a dollar thluk le dingon telin anlo tran pui hial to ani Israel eroin ado dal tat thung achan po atom bom siamnan an mang don in an hriat tlat wangani tuna Iran chuan America melma nia lang Russia thlob le tlat boxi nuai chiat sak le anlo du ta ani mele Israel ta nero thulom lutuk ani thung don ani thil nga hlelom deuh mai pakhat chu Ukraine le Russia chungchanga amhalak dan tur mol mai hiani Russia hi awak bet don nge Ukraine hi anram lo to chanhlen turin anordon Ukraine hian anram lo ho hi chanhlen se NATO zom zui sela Russia hi alungoy angem ma se Ukraine lam hian Russia sipaite chuak vek phodro se anti tlat chuan aboi thak dan tur chu Chamatan po chaldom wangwang na tham atlingang sipairal thuam le sumkha zoza yan seng ton to chuti mai chuan anlungoi don lo Russia hian dollar tlu le dingon jasari akhoral to antia ral thuam po aseng hnem tanang yang mai tunma khovel huwa paral thuam zuar tu dor kai lar thin khan North Korea le Iran atangin aleve ta charchar mai chuania North Korea phei chuan sipairal matonga chatur sing telina thon luta Mase North Korea sipai te hi zatam takan thito ni im Ukraine Defense Ministry lam chon an puanga dikpo adik mel hle mai North Korea sipai te hi discipline khawlu tuk nuaya en kolpo ni se ral kap thang an ni bik lova Indona mola chuan engte wal an ni mel lo ram re thei lutuk North Korea ta ni ro an sipai te luman ringot po I tom tham ani thung don ani China hian puidu ngat sela chuan zia deu ngei chuan ari noma Mase sumdong hausa China chuan apui du lo chu ani tak ber hi Ukraine lam hi khothlang ram te kuta in ngat deuh top an ni thunga Crimea ram zau tak mai chu kumsang ni som pali lama khan Russia hian alo chu sak towa tuna hek hok thama zau chu sak le atum meka antan chuan nange ngoi takani an nuclear ral thuam te chu sak anhan ni te te a hetiang thil hi athleng zui ta ania tunhai khan ral thuam thar laser beam la lutu kilometer ni dana ka pathir tal cha ngan ngap po kap tui zai thei chi an nei tak thu an puanga Israel hian an rol ruk le pek ani arinom Russia lam report danin Ukraine sipai thi le hliam hi nuai maktadoi khatan thling to an tia Ukraine lam point Russia sipai thi le hliam hi nuai som pani an thling to an ti ve boka indo me kan nia thudik tak hriat ero alahar sa ni e heng hi tang pui total thuak ania an chauton ve le to ti ero chiang e in rem po an du ngoi toang tun thani som ni hian Donald Trump chu lak lu ani dona Ukraine Russia crisis a hian engtin nge ma lak don hriat acha kum to kher mai le Middle East lele van ro puile tuk siam tu pathian hian Middle East boina chin feldan hi chu a hriang mole Beijing fin nai ro chuan atlin tameu lo ani ber mai sangni somni pathum kum top lama Hamas commando ten Israeli civilian sangkhal le zani don lai an tha phubalak nakal zel po arab thlak tangat ngat ngei mai Gaza ko pui chu asop chevek towa tungding le tur chuan dollar trillion ni atul toang anti
an lein huai kong ruk zong zong le hama so tu lok zong zong po an nuai dar vek towa an latlom du chuang lo in rem ero an du to hle ni in news then khat chuan an report ve thung heti lai hian Lebanon in khuar Hezbollah lam an lo china samai boka heng ho po hi Israel sipai ten an nuai na ngai khop mai an chau ti ti to heng helpol te hi Iran chan puina manga din le enkol vek an nia Iran po hian thok khalai khan direct takin aron beih hial ani khate Israel pilot ten phuba an velak tum khan an nuclear reactor an lo khoi sil deuh nge soyom tlat tun kum thar a Israel target ma satur chu Yemen rama helpol pakhat ram zau tak thunun mek tu hauthi hel ho an Indona kan clear zel don ania China malak na hi soi thui ri lo mayang ral thuam lama US le pel ngei tumin tran an lan sangei mai kumedi sangni somthuma chuan aircraft carrier paruk nei antum tuna hian service lai pathum chu sea trial an nei zo diam to Taiwan chungchanga America a lauri sia ral thuam lama chal del sauzawa South China Sea le Pacific tipui chungthu nei tu berni tumin tran alame kani Taiwan poi tharum manga lak tumin arum thai khuru khur reng mai ani Israel in Suez Canal pani na siam don heti khopa an doron luai kara Israel chuan dollar tlule dingon tam tak sen na tur Suez Canal pani na siam atum le tama umai heruam man na hian Mediterranean Sea le Arabian Sea asui zom dona tuna an Indona Gaza Strip atanga tui kong hi lai tanin Gulf of Aqaba a chuak ruwa mai dona ni a project minga chuan Ben Gurion Canal vu antum heruam man na hi ti pui tlin ani chuan Egypt in chia tam tak a hmuna Suez Canal chu ada deuh rokanga China in khovel ram sang ta tan tlanga Belt and Road Initiative kong pui alai tur poi mo na po hian epsot don ani he canal lai ruam man hi kumsang khajakwa somruk le pathuma khan siam ani to a thui zong hi kilometer jani somruk atanga jathum vel ni tura don ania nigif thaler atanga atan tlang ruwa mai don ani tin puitlin ani hun chuan bungrophur long te chu Mediterranean Sea atangin Gulf of Aqaba le ti puisena ankal du mai don ani a project hi longlian pui dol zo turin len ni athuk zong meter somnga azaw zong meter chani ni ve tura ruam manani Suez Canal hi len khat chau ania wangina tot lea long hi in nga rei anga yemem thinani kumsang ni somni pakhata blockade an siam po khan long lian dollar tluk le dingon kwa point paruk man hu phurpo niruk chung an tang ani he canal hi US puina siam tumania Suez Canal akal tlang chia choi ai na tlom bokang anro manang chuan ram pani te hian longkal tlang te chia choi cha som pani an chang ve thei don ani he project hi ti puitlin ani lok lo na chan chu sumlam har sat na wang ania Israel sarkar chuan summamo hi ama chau chuan anei dai lo ani tin Israel Myanmar hauthi le hama so bul ani wangin security thila film kurangai hle bok don ani Israel chuan Gaza voiza aya tam abom leta a Palestinian zan hi aya taman thi atam ber chu mei chele nau pang anni ti chuan tun tum October ni sari sangni somni bathumin dona hian Israel kuta Palestinian singli sanga zarial le panga anthitani US President Joe Biden chuan Israel apuina salutuk tia an soi selna chu poisalovin President Trump amhan zo ma a Israel ne naral thuam dollar tluk le dingon riat man sal atum le tlat mayani Burma mi puite hlau ber chin MIS Military Intelligence Service Burma ma hian tun ma deuh chuan Military Intelligence Pol hi aram chunga apui apangin selo po anom manglawang achan chu mitinin mi hi MI hian hlau ma bang point beng aneyang ti hial khopin MI hian thil sejung zung thei tura an nga yani chu wangin Burma sipai sarkar soi sel na lam hoi tong kam hi mi puiten an soi sel he thina mi siat lau rengin an chian te kianga po an ti changam mangai lo ani bermai ahun lai phei chuan Military Intelligence Pol kalphung le anin khai diat dan thi chiang tak po anomu mal lo tila kan soi sual thui wak lawang MI hian Burma mi pui wan tlang zinga in thup takin chet an la thina kiltin kiltanga anumani sipai police le civilian sarkar department chunga MI hian thuk takin anin rola department ho tu beratangin naniam ber thok thlengin an mi le sa MI hi anin phum ru thlat awangin
MI pola thok tu za thi ahun lai chuan riat a har hle mai ram chung mun sang sanga a hu hang hi anna hleya sarkara phongchel tu lian tak tak ho po MI min mei an ven ruk reng angai awangin ni tina an nun hi azalen lova a thoi pik thak hle ani kumsang kha zakwa somriat pathum khan khin nu na hi MI tialam to ya kan soi fothin military intelligence service sa ho tu ber chief of intelligence tan ruatania ani na taka chuan MIS hi an official ming chu directorate of military intelligence ani atir chuan MIS hi an na tho pa ngai sipai lam in ven him na lam hoi na chu an thok thina amai ro chu sangkha zakwa somriat pariat kuma mi puiten democracy lam tluang zo a rampuma sipai sarkar do dalna anlan tir nu chuan MI thil ti theina le an na tho hi athang duang ta hleani sipai sarkar ven him na lama tun ma ain na satakin mo phurna an la zual sau sau tani general khinnu na mirin sipai officer somni pathum lai chu rengona MIS headquarter atangin rampuma thil thleng thli thla in an naw te chu ne takin an vilta tunma MIS noya ngai lo army noya combat intelligence counter intelligence foreign intelligence counter narcotics navy le air force le immigration custom department thlengin branch pakualai nein MIS mi le sa te an phum ru ta chiamani MIS ho an tran wang lai sang kha zakwa somria le pariat vel khan MIS unit somni le pasari omim member sang ni vel hian rampuma anum dara an sipai lal ho chet lak dan thli thlai tu reng turin an sipai hmun pui regional military command headquarters som pani omnamuna po MIS member te chu anin phum ru chewa an commander chu major reng chu ni ma se an aya lal jok sipai officer te thun huaya anom lo awangin anin luling hle thinani MIS sipai reng niam ber hi bel ni an ni thin MIS unit po number 1 na number 2 na number 3 na ti im number som ni le pariat na thlengin an neya amai ro chu number som pathum na unit hi chu van doina thlen thei number ti in an survey tlata MIS unit number som pathum na hi chu an nei du thak lawani rengon kho pui ang mishing tamna huna chuan township tina sub unit an nei thinani army navy le air force lama hian MIS intelligence officer an phum runwal boka azad chi riat chian thei anilo MIS hi napui berero chu democracy lam tluang zo tu pyong san su chi ten sangkha zakwa somriat pariat kuma din NLD party chet lak dan uluk taka thli thla hiani mipui na ranji nga po sipai sarkar tana information pe thei tu tur hi lole thil dang ham thana pe in an chorbok thina atang pui thu in hetiang mi te hi veng chunga an ko thler lal atana an rual le USDP party lama apusa fal hi ani deuh tlang pui ani MIS le an mi chhor te hi university le college ang chi zirna in baka pol le ko san te hi an thli thlai deuh renga thingpui dora thian za ho ti ti kho chang soya khom thlangim engi an soi ti hi an thli thlai reng thina Burma mi pui te khotlang nun hi chep tak ani thina ni Rengon Burma sangkha zakwa somli le panni khatia Japan in Pearl Harbor arun ma dai khan Burma independence wal tu pol te chu ongsan hobin sipai somthum je Japan rama ral thuam la turle ahman dan te zir turin an kala Japan thunei tu te chuan Burma rama tanga British chua phota Japan nen atang nge ya independent pe kan lo ti amani kumsang kha zakwa somli le pakhat alo her chuaka Europe rama chuan Indona avung to khermai German sipai rual ro puilutuk mai te tu man andang hne lo ani bermaya Adolf Hitler chu du tokin atal vel ani bermai December ni sari alo her chuak chia Pacific tuipui veng tu ber US long rual bupui Pearl Harbor ading ngir khum mai chu Japan long sipai rualin an chut chia sakta bur maya Pacific veng tu ber ta heklo Japan chuan le an long rual ro puilutuk mai chu Asia le Pacific tuipuya thler kar zong la fai vek turin aron chuata mup maya soifo thin tongin sangkha zakwa somthum le pakwa September tha German in Poland aruna Europe rama Indona rap thak pui mai chu alo chuak ta Japan po in chirle sot mi atolo turin Indona mei puia aron zuang lut veta Asia khumwal pui le Pacific tuipuya chuan Indona mei pui alowal veta hlu mai ni America chuan Indo long nei mu mal to heklo Japan sipai rual te chuan Pacific tuipuya
British le America ram op clear car te chu an han chil zui ta tak tak maya Japan hian Indo alo runa sa to boka long an nga maya an long then khat phei chu lian lutuk tak mai an nile ngala Yamato le Musashi te phei kha chu alai puimu pakhat ngot po quintal som panga atling hialani Japan chuan an long rual te chu hmun riata thenin Pacific ti pui chu an ron khar thlata duai maya marlama admiral hosagoya ho te chu long tam tang nen an ron thok thamup maya adot le admiral kakuta ho te chu alusian thler kar bitum ngatin an ron thlok chuak boka adot le America ram mitwe thler kar lak tum ngat long rual pathum na le palina admiral nagumwa ho te phei chuan aircraft carrier ngat po pali lai an keng a thlona po zani som nga ngot an keng telani long rual pangana Japan long sipai lalber admiral Yamamoto ho te phei chuan battleship ngat pathum an ken baka heavy cruiser pahni le long te naw dang tam takin an ron zui du amaya long rual parukna admiral kondo pol te chuan midway an ron panding ngat boka long rual pasari na le pariat na te hi chak khai silai mu le reson lampur tu an nia long zatam tak admiral tanaka an aron ho bokani heti lai hian America chuan aircraft carrier pathum chi anei to battleship phei chuan nei to lo Japan sipai te chu anduna lai ya anron kai ta hum zela America le British tan dan ngai na anom lowani kumsang khajakwa somli le pakhat chu nge hian Japan sipai te chuan Hong Kong baka General MacArthur thunmun Philippines ngei po an lo kai ta General Rorum MacArthur po in show sa dum chungin Philippines atan chua santa ma se Singapore hian British sipai singriat lai anin cheka thla muang le ti finriat kama te chuan lai pui lian tak an bun ferfur maya Japan long rual lo kai turtan po huprom takani engti khopa long lian le rinom po ron kalchi asela fu lutuga lo kap sia theiturin oluk lutukin an rem sa veka Indo long nga hoi sar po lo thongma se British lai pui ko mor zon chia an ron ma chondona rinom vet takan ni ma se Japan ho hian tui pui atanga ron beilovin Malaysia lam atangin an ron nor ta hum maya Malaysia veng tu British sipai ten dang ne ta heklo Singapore bok an to lut vele ta chu vele Malaysia le Singapore in kalpona Singapore Johor Causeway an ti chu Japan ho chuan bom chenghala Singapore British sipai rual te chuan thingzik bula zong danang chai an lo ni ta ni chu vele Japan thona rual te chuan Singapore khopui chu le an bomber Mitsubishi G4M le G3M baka Kawasaki KI-48 rualin an ron tak maya vengtin mai chu akhudum tangut maya du to ka Japan thona sipai pol an che mai chu Singapore khopui moi tang mai ni chin chu khochiat nia lo hal kang thamang lawang mai hian building kang bang te chu ading dum ther ta huang ringot maya asop chen he ngei mai chumi nuwa fighter rualin machine gun lianin an han phu ron le chur maya chutia rei tok fe an bom chil ngeng nuwa an lu chil ta ni British sipai lampo an lu lul kher mai ko thler tin maya chuan anin beina sa ma anin pom chil taniak niang maya British sipai tan ei tur le silai mu supply engma be sei tur om to lo Japan lam hian andang chat 5 vek to ti ngai na om tangang lo ani e February ni som panga sang khajakwa somli le pahnia chuan General AE Percival le ho te chu Japan kuta anin patange nge a hemichuma Japan sipai rual commander te hi General Tokomuki Yamashita General Takuma Nishimura le General Takuro Matsui te annia British sipai General Arthur Percival Australian General Gordon Bennett General Lewis Heath le General M. Beckwith Smith te chu Japan saltang an lo ni ta ni hemichuma Japan sipai Singapore ron beitu te hi sipai sing thum le sang rugudak le lai pui zali som rukba ka in thiarvel nan motor sang thuman manga Malaysia lam atanga anron beita ka wangin British sipai singriat sanga lai pui zathum le motor lian sang khal le zariat ba ka armor fighting vehicles zani lai in lo beilet ma se
sipai thi le hliam sanga ba ka singriat chu man an ni ta ni Japan lam hi sanga vel bok thi le hliam anom ve boka ma se Japan tan chuan a hlok ma Asia khumwala British school pui ber chu atuta Japan sipai rual chu le ti pui kama anin tlar thua thip murmaya tui pui fangna hla an sata hlu maya British chan chu a chengei mai tui pui lama tangin anron tui pui lama tangin ron be ni zo ngat se chuan an na salo teng chu Singapore kalto chuan in rianga khami Singapore longchol hun le tui pui kam hun rem tha zonga khan akha tokin kul nghet lutukan siam veka lai pui lian in do long enganga lian po ka pil zo varvar tur hlir mun som nga ngot an bun mole ma se heng British tui pui ven na kul te hi man tlak an ni talo then kha soidan chuan khang hun laya British sipai te kha Australia mai ba ka nam sang in pol an nia abi kin Indian vai an tam ma Bengali parorum Subhash Chandra Bose Khan Japan puina manga independent swal chu atum tlata vai ho jinga khan puchandra thlop tu an tam sia an tlom phata ni an tiani ma se hei hi sangkha zakwa somli le pan ni February ni so ninga tanga ni som panga thil thleng kha nia soita kangin Singapore veng tu sipai te chu Japan saltang an lo ni ta heta hian mizo tlangwal po tam tak an tel ve ani Burma sangkha zakwa somli le pan ni Japan sipai rual chu an chak ngei mai an du thu samang ngei in Asia khumwal puyara bar hmun rangwalai chuana le longkong poimo zong an la fai veka an du thu samang ngei in an thunun theita ni tuna chuan an momo khovel huwa poa bu thar chuak nem berjing ami barmaram bu hmun phai zol champut maile oil lai chuana hmun te chu an target anita British sipai an man bang le liam chak vak deuh te chuan barmarama tran hmun siam thale turin an ron tol chho ve mup zela barmaram bung tenen sarim tanin tai kam tluan mai chuan an in zar chho ve le ta ni ma se Japanese general te ral real thiam na chu alakal tuang ri ngei mai tui puya tanga belovin barmaram chimto Victoria Point atang bokin an ron lu le ta zung maya rengon kho puila chu wa chap kho khen nan hal thlibeng fu an soyang main akang khuding thim chho nguk mai si sa pachal tan mek po jam chiat ol tak turani British sipai te chu an hnung tol zela mola men kho pui in chu in an hanin pom chil le ta riap maya hei hi heti hun laya mi zo tlangwal kumpinu sipaya tangten mola men in ka pui an tir thin hiani Japan chakwang lai le British tran phet laklo chu in khan lo takan ni an hnung tol hum zela rengona bok an tol lut le ta Japan mason mek chuan hal chol lai lok tangyal po an nei lo rengon khopui po chu atlungei don tia chiang ta arang thiang berin sarkar ministry po son chu ani ngala khopui lian pahnia kilometer zanga somria talha Mandalay an tol thlen thei chuan be sei tur alaom chuti mek lain jing chun zan zom zatin rengon khopui chunga Japan in do thlona rual te chu mu chetlang ban zar an soyang mai hian van an ron khar duar reng maya rengon khopui chu an du lai an bom chur reng maya nu naw tlan chia te chu puak rang mangin an ron chuk phu zui ngek boka arap thlak ngei mai arang in British sipai te chu an tol chuak ta mup maya Mandalay an thlen thei chuan be sei turala om ma se Japanese army te hi an chak maya Thailand atang te in an lo lut nguai zela rengon atanga kilometer somriat lek pagua rel kong an lo dang tam mi mai le barmaram ven himna kulpui chu alo sobrop zota sipai le nu naw te chuan ma ni rem sia dan in India an pan ta nuai maya kong laka an thina sadan chu chiang taka lo chin sia hlei thei po anilo arab thlak ti pialamani Japanese Imperial Army te chuan barmaram chu an la felta anin tiamange in barmaram po independent an petangeya General Aung San po heti hunlaya barmaram sipai reng sang ber Major General reng pe in kumsom ni le pasari milek General Aung San chu Prime Minister anita bokani Burma chuan Japan ne na tangin independent chu an mutangeya
sangkha zakwa somli le pali alo her chu ame chuan independent lem ani zia an fe chiang to kher mai British sarkar la chuan hne na an chan phot chuan an ram op colony te hne na independent an pek vek tur thuan puang cham chi boka chuti lain Japan sipai te chu hmun sang sanga an tlom tan to Pacific tuipui la chu British le America long rualin an thunun ti to a Japan sipai sablai thiar kalvel reng an ka pil mia zela Japan sipai te tan cho le ral thuam dap chop chunga ral dawangai to General Aung San le ho te point zalen na pum hlum pe thei tu chu British sarkar cho ani ti an chiang to kher mai kum sang kha zakwa somli le panga kum top lama chuan Japan an tlom felta Burma chu British kuta bok atlulu le ta ni Masian colony te ne na zalen na pum hlum pek dan tur relin an buai chongal chara General Aung San ne na bok Prime Minister ni Nathan anilea unua chuan Anti-Fascist People Freedom League Party adin venghal boka anu dewa current namsoi tu pafing le ro rumzet mai Transport Minister na chel mek tu so baugi sangkha zakwa le panga ogas ni som pani atanga sangkha zakwa som nga chuan current National Union adin tabok baugi hi panamai lo ta Cambridge University a sangkha zakwa som ni le panga kuma lo zir chuak to ngatani ogas ni som pani sangkha zakwa som nga Anti-Fascist People Freedom League Party nenin biak na an nei nuin so baugi hian current nam biltan independent ngei angiat tlat awangin anin rem thei talo chutia anin bezo a holam chu Burma army ten an lo lam buna an kap hlum ta hlau mai ni give me liberty or give me death Mr. Sobaugi President current National Union Burma chuan current sipai le Burma sipai te chuan in do tarup maya Burma sipai te hi an tlom ti der mai ma se current lam hian in rem an du mai ri lova engemoti ti in Burma army lam hi an ding chang le shamani e Burma ram chu current kuta atluteu kher mai unu Prime Minister aron ni chhota sangkha zakwa somruk le pahnia General ni winan sipai sarkar adin le ta ti kan soi to diktak chuan General Aung San Khan Burma ram chu socialist ram ni turina duwa General ni win hian ti hlo thlin aron tumta ma se a hlo cham satlia po ni lo Burma ram chu asobrop chen he ngei mai hemi nuwa asipai sarkar rondin tu te reng chuan tumemo ti chanemo an nei reng to lova lalna cheu minani sipai sarkar an rondin thin ni tunlai thleng hian helpol sang an ding thar zela tunlaya Burma ram helpol sang pisu chi sarkar CRPH committee representing the Pidang Su Lutoin Federal Army a puan tak te lotar lang taila KNU KNL RCSS SSA KIO KIA KNPP ANC DKBA NMSP SPP ALP PNLO CNF CNA ABSDF LDU te ania sumai baga Burma hian civil war rap thlak taka chuak mek bokani civil war chu tuna hian Burma rama sarkar pahni anom tatlat maya dan po na anin hnol ton ve boka ram pakhata sarkar pahni emo shoi tu pahni emo anom to chuan mathei lovin civil war tual chung in do a chuak ngei don ti nani apoi thui don ngei mai sarkar sang in chau ve anan do rep mai hi chu thil thleng kum khuwa ni zoka civil war ngat hi chu khoiram ma hian an ram chunga thleng turin an du ngai lo arap thlak dana chung chuang maya tuna nge hian zo na thlak tam tak kan chen na Burma nge ya thleng chu anita sia engtiare nge o don mishing nun na thisin zat nge luangral don hriat ani ri lo federal lam hian tran hmun an siam ve meka an thu puang tu pakhat chuan mi pui za somria tin an thlop ni na puanga dikpo adik mel khop mai ma se sipai lam hian Burma ram Defense Department noya ral thuamom zong deuh tho an control ri tlat maya Indona chu alana sa chho viau don ani chuti line mi pui thlop lo sipai reng khoirama ama an la ding changjik tluak ngai lo thung Burma mel thar tur engchen nge anin khoi noi don tu nge ne tu ni don hriat thei ani lo na sipai lam an chakani vai chuan Burma ram chu a shom le pek ngotang
federal lam hi an tang rual thei ani nga chuan Burma sipai te chu tam engangin ral thuam nei rei rui ma se mi pui berin an chiana tur hlir an jong dona atopa chawrau ek an la thai tho thowang tuna hian Burma hian silai keng chi sim hi noi nga zot anom meka hriatania indo achu atak takhuna chuan tam takin general minong hlai hi an la phat san dona he hi lo thei lo thilani sipai lam an tlo hmuna chuan kachin chin san arakan karen le nam hlom lian tuna state cheber chi anga ommek te hian federal state nein state tinin supreme court le flag an nei sang vek tuanga sarkar lai puya nget taka inzom khom si in ramzalen le changkang tak alo ni tuanga tuna kol Burmese ten an sa khwale nam ti dan tlang mi dang te hna bar lui phet an tumna po lo re to do nani America ang main ramzalen changkang tak alo ni do nani engtika nge chu tiang par moi rim tui vula ram chu alo thlen don pathian chowin a hreta ani e